Speaker, sir, I wish to draw urgent attention to the decade-old agitation of Dandiawada Chinchani residents, which has reignited following soil testing by the National Highway Division of PWD along the proposed National Highway 66 flyover alignment. The people of Chinchani have constantly demanded a road bypass instead of a flyover, fearing displacement, disruption, and risk to homes and lives. Despite repeated appeals, consultations, and even no objection certificate issued by local commandant bodies for land acquisition, the government has failed to provide clarity. Residents now face deep anxiety as soil testing proceeds without transparency and they feel betrayed after years of assurances. I therefore urge the Honorable Minister of Public Works to immediately convene a joint meeting involving PWD officials, highway engineers, land and environment authorities, and local panchayat leaders to clarify the exact alignment and scope of National Highway 66 within Velim constituency. Second, assess the social and environmental impact of the proposed expansion. Third, ensure community consultation and transparency of all planning stages. Fourth, explore alternative alignment or mitigation strategy to protect vulnerable areas. Chinchani village is built on heritage, ecology, and community strength. Development must proceed with full awareness and respect for these values. I trust the Honorable Minister leadership will ensure that our people are not left in the dark and that their voices are heard. Speaker, sir, almost 20 वर्ष झाली हो इश्यू चालता आणि लोक कंटिन्युअस पयलीं मिनिस्टराक मेळ्ळाय, चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळाय, प्लस पयलीं MLA सगळ्यांक तांकां फटयलो. आतां काल आख्खो लोक रस्त्यार येयल्लो आनी तेंचे सॉयल टेस्टिंग स्टार्ट जालां. सॉयल टेस्टिंग सारकें घरांत तेंकून सॉयल टेस्टिंग चालू आहा. सो म्हाका एक एश्युरन्स एक मिटींग जाय. स्पीकर सर, हे रेजिडंट्स हे लोक आमच्या ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट हायवे श्री नितीन गडकरीकूय मेळ्ळे आनी ताणें एक एश्युरन्स दिला जरी तर गोंयच्या गव्हर्मेंटान एक प्रपोजल धाडलो की ते अलायनमेंट चेंज करपाक ते कन्सिडर करतले म्हणून. सो म्हाका एक एश्युरन्स दी तूं हे प्रपोजल धाडलो जाल्यार. Speaker, sir, the people from Chinchani, when I had taken over the portfolio, they had called on me. I had arranged a meeting of theirs with the engineers. And I told them, I will see if something can be. Speaker, sir, तू एश्युरन्स दी फाइल दिल्लो आहा ती नितीन गडकरी को एक अपॉइंटमेंट तेको डिस्कस करतलो म्हणून. एक अपॉइंटमेंट घे गोंयच्या गव्हर्मेंटान जो प्रपोज केलो ते कन्सिडर करता म्हणून सांगितलो. When Mr. Gadkari comes here, I will fix up a time for it. Because आज सध्या काम चालू आहा नाल्यार ते आज बंद तो स्ट्रेच बंद आता ते फक्त 2 किलोमीटर डायव्हर्जन मागला थिंगा ना तो स्ट्रेच बंद. हायवेचे काम म्हजे काम न्ही रे, गव्हर्नमेंटाचे न्ही रे. सो गव्हर्मेंट गोंयच्या गव्हर्मेंटान प्रपोजल दिला कन्सिडर करता म्हणून सांगला. हांवें तांकांय सांगलें की येवन म्हाका मेळ्ळी सगळीं तांकां हांवें एक्सप्लेन करून सांगलें की हे सगळें टेंडर जालां, वर्क ऑर्डर दिल्या, सगळें दिलां सेंटरान. सो ह्या स्टेजीचेर they are coming and saying that I can do it. The best म्हाका झाडार चडून कांय जावपाचें ना. This is not with Goa government. Still I told them I will communicate to the minister when he comes here. I will take him. ना एक डेट दे नो ना म्हाका कशें कळटलें तो केन्ना एक अपॉइंटमेंट घे दिल्ली या दिल्ली घे एक अपॉइंटमेंट घे. ओके I will काम चालू जाल्लें आहा. I will find out. सर काम चालू जाल्लें आहा न्हू ती गोंयचे लोक रस्त्यार येयल्लो आहा थिंगा. काल आपलो रोस रस्त्यार आयलो. स्पीकर सध्या आता एक डेट दी आमकां एक जॉईंट मिटींग घेवपाक आमकां एक डेट दी. अरे बाबा पळय हांवें सगळी स्टडी केल्या. राव बस सगळं आज सद्या हांवें सगळी स्टडी केल्या. म्हाका ताची सगळी स्टडी आहा. हांव आतां न्ही हांव पयलीं चीफ मिनिस्टर आसतना त्या एरियेक भोंवलां. तुमी म्हाका कोणें सांगपाची गरज ना. I am sympathetic to them, but it is too late now. I told them this would have done many years before. आता सगळं finalized झालं. It is not in my hands or it is not in chief minister's hands also. more than 20 years. मंत्री तुम्ही कित्याक कितें मंत्री सदस्य पळय ऐकून घ्या. तुमकां सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाडयता. आता मंत्रीन सांगले न्ही तुमकां, मंत्री महोदयान सांगले
अरे टाइम घेता रे आई फिक्स सध्या एक डेट फिक्स के म्हाका एक कॉमन मिटींग घेवपाक. हिंगा 0 hour म्हणल्यार यू हॅव टू ओनली मेन्शन हिंगा आनी एक पॅरलल डिस्कशन जाता नंबर 1 विच इज एगेन्स्ट द रुल्स ऑफ द हाऊस आणि दुसरे म्हणल्यार इट इज नॉट अ पॅरलल क्वेश्चन आवर आणि नो डिस्कशन इज अलाउड ऑन 0 hour नोवेर इट टेक्स प्लेस. हे कितें ही पद्दत बंद जावपा जाय. इट यू ओनली मेन्शन and we are the government is kind enough everybody says noted they take cognizance that itself is enough speaker sir मातशें पालन करूया रुल्स आहा तेंचे. बस खूप सिल्वा बाब बस बाब वीरेश बोरकार